Oras, selamat pagi, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah syukur ta, bo isisehan namin na siyam bani sogoton, marhitehon ni regapan si ganupari, paimay jalo hita hata ni nebata, pasada hita hurta, martonggo hita. Dia itu pama isombakon hanami hubamu ham Tuhan nebata bapa nami na marahabang na guri atas bani pangidopimu sonai age pangiring-iringmu bani kuluk nami membahin boy hanami bani sugot nyerion ibagas malas niuhur puo humbani kodoman nami jana roh marsombah hubamu marhitihon ni persoran nami ibagas hatamu alania Tuhan patorang ham hatamu nagabi bohal perguluhan nami rosi nagabi suluh ban nami ibagas nalahu manguluti guluh nami sa ganjang nyerion ibagas goran anak muton Yesus Kristus Tuhan nami calama nami rapakon tonggo nami amin. Ora sobat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marianan bani panorang sugot nyereon malah suhur tene au pandita Grubat kan David mani huruf padaskon rigapan si ganupari aima ayat harian bata sadarion Jumat tanggal 22 Oktober 2021 aima tersurat bani buku Podah bindu tolu ayat 10 nama katahon hayu haguluhan doai bani halak ngajupahan ai anjaha martuah do halak naman colomsi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus domatene mardalan hampir 2 tahun na masa itongah-tongah tayo pa konhita COVID-19 siya. Jana isamping ni ay bagi OPTN persoalan-persoalan perguluhan termasuk maay humani agi persoalan-persoalan ibagas nalaho pajongjongkon hasitongan apa hapitoron bani haganupan pargulmito ni guluhna sonay agi ibagas parhorjaan ta. Totu humbani haganupan na masa nedo pak konhita ibagas gulung ta si ganupari si holdo uhur ni nebata ase songon Raja Salomo kita ibagas nalahu mandelani perguluhan ta si ganupari gok ibagas hapentaran na humbani nebata aima ase sangga isobut hubata gabe hayu haguluhan maay bani halak najupahan ay nay maksud hayu haguluhan ay ma hapentaron na humbani nebata masih isobut hapentaron na humbani nebata songon hayu haguluhan pardiate kita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo iatas dolok maningon do hapeni tubuh hayu jana hayu onma naman jaga ase ulang podas erosi atap longsor dolok-dolok ay nasonay mahumani agi hapentaron ibagas parguluhan ni halak na porsaya gabe hayu haguluhan mahapentaron na kumbani ni bata ase gabe jupakan bahaguluhan mahita marhitehon ni hapentaron ay jana gabe jupahan haguluhan mahumanihita marhitehon ni hapentaron na kumbani na bata jana totu ibagas haguluhan ay mahumani boy ididah kita jana boy iparayak kita nagabi tujuan ni haganup halak termasuk ma guluh ni halak nadop itobus naibata ahama ay ma hatuahon
Bapa inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ongga do hape masa bani panorang guluh ni jolma na parlobe. Aima Adam pakon Hawa. Na inahkon na bata si dia mengguluh bani pohon Eden. Jana mengguluh ibagas sadameon si dia. Tapi doko si madabu si dia hubagas dosa. Gagal do si dia membalosi na bata. Halaniaha halani lape igoki hapentaron na kumbani na bata. Ay maase bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas parguluhan ta siganop ari, maningon do hapeni ididah kita, bahasa kegagalan ni Adam pakon Hawa ay, gabe parlajaran na maharga do hape ay bata, bahasa pakorhon ni ay, gabe surdung ni haguluhan tape dopak dosa do. Ase bakko ni dosa do na mangguluh rosina marhorja ibagas hadirionta. Tapi marhitehon ni silayak-layak ni nebata. Aima hapentaro na ibere nebata marhitehon ni tondoy na pasing. Ijon ma ididah kita. Age pedas kubani panorang sonarion. Lape salose ope kopit sa pulusia. Janah maningon marsijagaan ope hita. Janah maningon marsipaingatan ope hita. Halani lang iboto kita sonaha ope nasihol roh, nasihol masa. Ito nga tonga ni parguluhan ta pakorhon ni kopit sa pulusiaon. Tapi bapainang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitekon ni hatuakon na humbani ne bata. Rossi irupi hita ibagas sa pentaron na humbani na bata. Ijon mahapeni lambin ipapake hubata. Bahasa ito nga tonga ni pandemi COVID-19 on petene. Naibata pasirsirhon guluhta. Naibata mambubahay hita. Jana naibata manjaga kita. Ase boydas kita hubani Jerusalem na baru ay. Ay maase ibagas Jerusalem na baru ay ma. Lambin tarida bahasa halak na marhapentaron, halak na dop ibubay na bata, halak na manggulu ibagas idop ni hurni na bata, halak na manggulu ibubay tondoy ni na bata, rupmangan do bani pesta malas nihur ayma ipohon haguluhan na pinasirsir ni na bata. Ijay maganup halak na porsaya marlinggom ibagas holong ni naibata. Ase sonay mahumanihita agepe lape salose kopit sa pulusia tapi ningon tenger do uhurta bahasa ibere nebata do hubata hapentaron lahu mandopakon rosi mandalani guluta si ganupari jana sukup dotene hapentaron na humbani nebata. Gabe hayu haguluhan bata marlinggom kita humbani pakorhon najangin na iparoh marhitehon ni kopit sa pulusiaon jana ibagas tenger ni uray bahumanita boy tetap makorja jana margugo ibagas na bata. Amen. Hamtuhan na bata bapa namin na marhabang sa iyong guri atas. Terima kasih maisembahkon uhur nami hubang. Marhite hatam. Ipajon amham ibagas uhur apa pikiran nami. Bahasa hapentaron na humbamu. Ay mamarhite hun ni pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Gabi hayu haguluhan mentongon ban nami. Yanan perlingguman ban nami. Sanggabuay na masa. Sanggabuay na mambahin tarsonggot. Jana sanggabuay tungon na mambahin gubir kanami. Halanya Tuhan malas tumang uhur nami ibagas sugot nilon bay nalaw mamukah parguluhan nami.
halani ham dutongon Tuhan nagabe hapentaron ban nami ibagas nalaho mandalani guluk nami sigano pari saganjang nyaron ibagas goran nakmuton Yesus Kristus Tuhan nami jalaman nami rapakon tonggo nami yon. Amen. Oras maubat taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus say martuah mahita ibagas hapentaron na humbani ni bata saganjang nyaron. Salam.